voice of the people party kan let kelengkari bat pensai upat ba daga bangi khilin tiru lada jang khat haki tu kisam ke pala besar lada dangdon ke bampak skat ba ke sting ya kan tino hiru balai ka saot balai ka mensau kapur ka dangdon bangin perkhat dei tunjuk bahal dia dang sting ya melakan tisu ne kita kadi ke ba ngi kwa ban pensutu yigi patba namar ka thong ngini hi kalong ban penyo ya ki longdin mandin ya kari kama klan bat ya kari kama shngan bat kari ka ruspa ya ka jai penru ka klan bat ka jai penru ka bayatli tinganget ka jiman ka jupi ne ka po kade ban ai ka ketika mon ka ketika diang yigi nongalam jo ka voice of the people party bat na snotunat yedan kiri rong ba hapo mau kondo abang ini songkai batki nadu yubase nadu crow nadu kiwepat andai le songkai ngi boy lap de election de to nam takani election ngini perkat no kai ka mga snutnat kalong hangi ngi ton ni kita kiri orang ba kibong em ngi wan ban penklan ban train nam taka party mano boyo tiket ke show ka party o ka snutnat kami ka bakum ka takasur katagan ka dei ka bangingi ko lara ka party ka rai tiket yano ru ke ngi na be ka ketika mon ketika diang kanum don ke je ke party tiket apa ke party jingi bon ki papan tiket kam dai bengi kop serong don ki seng adu mentai ke bawat kandidat rengi ki kandidat ki kertong ki petrua ki lebun amal lagi konstituensi pakai bas slotonat kalau baka party ke pensutu bahal bakut ngin hap ai tiket tang yo way le ne ya ka way nyimla ban ai ya pro nyu prangut ki ba apply tiket tang noi ki bengi don kam kalau yo menu shani aga jing start jo party ye trelang bat ki babun ki kertong hak jan baru ki konstituensi kila dapat ayat agak jingkular iki nongalam juga parti bangin agak jing start jong ke parti tinggi kuat ya pergi part baru balan kawan election MDC ni ke MLA nang nesmat agak jing start jong ki nongalam bangin say ya kita ki ki bandong kinukit nong ba ya gani konstituensi ya gari pakai cek beri link ba gani konstituensi dah ke bangi kum ki nongalam i pension nomrim bat ni shim ya garai ke bahatam tengangit ublay unum eno ya piwe pili election ki jom gi sem kenau ngin hap penong ke jingasat hakmat ublay nangaron tang wi ke jinget kalau du ublay udang ibit banon ra ya kalau ke besnga ya ke jabr onum don balaban kang ini yendon da kawi pakala kalenti pitang ke cakau syong ya pi ngem laban penbiang naik keren ni ke baile be naik keren ni ke bam keren mereka ibas smutran kalau bagi pat ba mata ki smutu ba em habang akwa jingklang ngahingan sei pai kali da Syah kadut ngan say na pelaban di hadukan Syah. Kalau enggak ikai ke jingkerman yang iki nongelam.